Ada suara ondel-ondel tuh. Yuk kita ajak Arya ngeliat ondel-ondel. Dia senang banget sama ondel-ondel, tapi takut kalau udah dideketin. Makanya kita langsung lihat yuk gimana reaksi Arya lihat ondel-ondel. Yuk. Ada dua, Dek. Takut tapi kamu penasaran. Dadah. Dadah, Halo Arya, kami kesini untuk menghiburmu. Kamu di rumah aja ya. Tenang, aku pakai masker kok. Nah, ondel-ondel kayak gimana, Dek? Muternya, Dek. Tadi Dede lihat apa? Lihat ondel, ondel-ondel. Terus kenapa takut sama ondel-ondel, Dede? Kenapa Dede takut ondel-ondel? Takut kenapa? Ondel-ondelnya kenapa, Nak? Ondel-ondelnya? Hah? Serem. Ondel-ondel serem. Gede ya? Gede. Gak usah takut. Kan Ade senang sama ondel-ondel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.